Ассаламу алейкум туғандар. Бүгін бізде Sonata New Rise 2018-2019 машина такси болған емес. Полностью в родном окрасе. Чийлген, қырылған жерлері жоқ. Өзіңіздер көріп тұрасыздар. Біз дағы видеоға алардың астында бір сері өзіміз текшеріп қылдат. Андан кейін видеоға тартамыз. Машинаның ауалы өте жақсы. Такси болған емес. Дароле. Краскасынан баштайлы. 120 оригинал. 108. 125. 121. 130. 120. 114. 114. 122. Багажник 120. Родной. 112 родной. 113 родной. 117 родной. 128 родной. Крыша родной. 129 родной. 108 родной. 126 родной. Демек, жалпы айда тұрған болсақ, машина полностью краскасы таза шықты. Сыртқы көрініші де ошондай таза. Туманниктері менен, LED фарасы менен. Таза, машинада чийлген, қырылған жерлер жоқ. Бұлар бір ғана мойка менен кете тұрған нәрселер. Машина көп көчеде тұрып қалған. 5 ключевой доступ. Жылы 18-19. Молары ручной. Кейін келсек, машинаның içinde 5 ключевой доступ, смарт ключ, USB AUX 12 вольттан 2, подогрев обдув сиденья жоқ, печкасы иштейт, Ташкент. Мафон Кыргызстан вагондору тартат. Без ключевой доступ айттык, мультируль бардыгы иштейт, мыналар да иштейт. Пробегин 34 миңге бурап койгон экен, родной пробеги 170 миң дейт. Азыр сүйлөшүп чыктык. Эко режим бар машинада. Салон таза. Кыйылган, чыйылган жерлери жок. Өтө жакшы. Водительдик сиденьясы дагы басылган эмес. Жакшы. Могул жерлеринде бир аз складывание бар экен. Бирок нормально. Электроскладывание зеркал есть. Арткы диваны. Кожа, рожа. Состояниясы өтө жакшы машинанын. Алуу эле айдаган келет да. Ушундай машина бар экен, туугандар. Полностью родной. Бул жагы да родной. Родной. Все родное. Казаны да таза. Туугандар. Мен бир гана подкапотный пространствоны бир көрсөтүп коеюн. Машинага гарантия беребиз. Бүгүн ушу 2 машинаны көрсөтүп атабыз. Бирөө ушу Sonata, бирөө Гренжик. Өтө жакшы машина бар. Чечилген эмес, бурамалар чечилген эмес, лонжерондор таза, моторда лишний звук жок, работает как часы швейцарские. Стикер родной. Родной стикер, родной стикер. Полностью. Машина өтө жакшы. Ким алса дагы ушул машина насип кылсын. Жакшы кызмат кылсын. Ушундай машиналардан
алып айдаңыздар туугандар. Баарыңарга Кореядан салам.